गोटे शाढ़ी वर्कर थी एवं आउ गोटे रिक्वेस्ट आम से पिंको राकेश आसले टाइम खेलते तुम जते जते डाक दो को किछ सदाବେଳେ मोबाइल धरी बसछ तो ये घर कथा होची काफी तो ये बसी देखुची मोबाइल तो देखुची गेम खेलुची फ्री फायर तुम जीवन କିଛି କରିବ ନା କରିବନି ନା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାଇ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ନିଅ ତମକୁ ଦଉଛି ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଦଉଛି ତମେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସମୟରେ କେହି ତମକୁ ଦେଖିବେନି खर्च कर तुम्हें कहीं रो जानो बापा कहते लुचिकी खर्च करने यदि देखी ने मुझे जाऊँ लुचि बाबा कौन है तुम एटा टेंशन कौन है मुझे कौन कहमी तुम बापा देते मत 2 लाख टଙ୍କା कहते एमतिया खर्च कर कहीं न जापर कौन करमी किस ना किसी बुझीपारना से बहुत टेंशन है। अरे बाबा तो बापा जो तुमसे पैसा 2 लाख टଙ୍କା देती किसी तो अर्थ पाई देती काम लगे तुम ये बस कौन टेंशन लो मुझे बुझे तुम्हें भी टेंशन लो भाई लगुच मत झीर बाहागर ठीक है मो बाहागर ठीक हो जाए तो मो पाखे ए पैसा ना 2 लाख टଙ୍କା मागुंट मुझे कौन कर जापारे से टेंशन मौसा ये 2 लाख टଙ୍କା बाबा देते तुम्हें रख तुम झीर यौतुक दरकार पड़ो मुझे ना बापा ना एटा तो बापा जो पैसा देते किसी भल कम लगे तुम भल कम लगे मौसा मु बुझिली कि बापा भल कम लगेवाई देते सेटा जो यहाँ भल कम हो भगवान द्वारा रखी था मौसा अरे तुम्हें मौसा रखी था ना बापा ना अरे मौसा तुम्हें रखी था मौसा मसे मो रखी था मौसा पैसा सब खर्च करना देखना अच्छा ठीक खर्च कर ना भाई खर्च करने जाते मौसा जन बसते झील बाहर 2 लाख टଙ୍କା यौतुक दरकार थी मो सांगर तो मुझे कौन कली ना मो पास 2 लाख था मुझे दे सी पाली खर्च कर मो कथा तो जानते आप शुण मुझे तुम मैंने पैसा देली जे पैसा कल्पना कर तुम जान तुमको 2 लाख टଙ୍କା देली तुम मन परीक्षा कर जान मोर तो बयस है मोटा तो मो संपत्ति अच्छी मोर कंपनी मोर जो स्टोर अच्छी संभाल तो कितने उत्तराधिकारी दरकार तुम मैंने यज्ञ किए सेटा ही तुम भर भावुली जहाँ यज्ञ भावु नी सी मो मन को आज छाती गर्व कुंठे मुंडा कर दे देख बाबा राकेश आज मोर जो अमार अमार संपत्ति अच्छी आ मोर जो दुकान बाड़ी अच्छी सब यज्ञ हलु तू सम्राट तो ये सब दायित्व सब तोर बाबा तुम मान
ବ୍ୟବହାର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର ଦେଖିଲା ହେଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ବି ବଡ଼ ହେଇକି ବି ତା ପାଖରୁ ତୁମେ ଏବେ ଯେ ବଡ଼ ହେଇକି ତଟା ହେଉଛ କି ତୁମ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ବାଲା ଜଣେ ନୁହେଁ 2 ଜଣ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଯିଏ ଦେଖିବା ବାଲା ସିଏ ଦେଖିଛି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବିହେଭିଅର ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାର କିଛି ମୋର ହକ୍ ହିଁ ହେଉନି ଆମେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହନି କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଅଲଗା ଥିଲେ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମିଳିଲା ମୁଁ ଯେବେ ରୟାଲ ପାସ୍ଟା କିଣିଛି ତା ନେକ୍ସଟ ରୟାଲ ପାସ୍ କେମିତି କିଣିବି ଗନ୍ ମୁଁ ଅଧେ କିଣିଦେଇଛି ଆଉ ଅଧେ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି କହିଲି ନା ତୋର ଏବେ ଯଜ୍ଞଟା ହେଇନି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ତ ବୁଝିପାରିଲନି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ତୋର ତମାନେ ଯଜ୍ଞ ହେଲନି ମୁଁ ଓକିଲ ମୋ ବାପା ଏ କଥା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି। ମୁଁ କେସ୍ କରିବି ମୁଁ ବି ସମାନ ଭାଗ ଦରକାର ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ନା ତୁମର କିଛି ଦବାର ମୋର ସହି ହେଉନି ଭାଇ ତ ସମାନ ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମାନ ଭାଗ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ତ ଜଣକୁ କାହିଁକି ସବୁ ମିଳିବ ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଥିଲା ଯେ କିଏ ହଉ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖ ସିଏ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ରାକେଶ କାହିଁକି ନା ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତମେମାନେ କ'ଣ କଲ ତୁ କ'ଣ କରୁ ନା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ପାଇଁ କିଣି ଆଣିଲୁ ରୟାଲ ପାସ୍ ଇଏ କ'ଣ କଲା ଇଏ ତ ମୋତେ କିଛି କହିଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ କରୁଛି ମଦ ଖାଇବା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା ସବୁରେ ସେ ଜୁଆରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପଇସା ତ ନିଜେ କୁହ ତମେ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛୁ କିଏ ତାକେ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତମର ଦେଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅପର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତମେ ରାକେଶ ତମକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ ତମେ ରାକେଶ ଅଣ୍ଡରରେ ତମେ କାମ କରିବ ତମେ ଯାଅ ଏବେ ଯାଇ ରାକେଶ ପାଖରେ କାମ ଶିଖ ଯେ କାମ କର ରାକେଶ